Yes, reka nongere nguhereze ikaze cyane kuri wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, ari nako nkubwira nti amahoro y'Imana akomeze abane natwe, ibintu byose ukora bikomeze kugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Birumvikana tugarukanye amakuru akomeye cyane, ni amakuru ari kwibandamo agahinda kenshi, ni amakuru akomeje kugenda ababaza imitima ya benshi, dore ko imitima ya benshi imaze kuba yahashengukira. Abantu benshi bacitse ururondogoro kuko ni amakuru akomeje kugaragaramo ibintu by'agahinda kenshi. Birumvikana ni amakuru akomeje kugenda ababaza abatari bakeya, dore ko akomeje kugenda aca no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ku rukuta rwa Facebook, ndetse bari kugenda bihererekanya no ku nkuta za WhatsApp ndetse no kuri YouTube. Birumvikana tugiye kuba tubigarukaho mu buryo burambuye. Urasabwa kuba watwiyungaho nanone mu buryo bwiza bwo kuba wafungura ibuto ya subscribe, wasanga utarabikora. Niyo mpamvu mba ngushishikariza kuba wayifungura kugira ngo tugumye kugenda tubagezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu. Nkwibutse ko hano turi kuri Wikipedia Rwanda ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye, niho wakura amakuru nk'aya ngaya. Ni muri iki gitondo rero, ni ku munsi wa kane, itariki ya 21 ukwezi kwa munane, umwaka w'onane wa wundi ni ibisanzwe, ni umwaka w'ibihumbi 2025. Turamukaye ku nkuru ikomeye cyane, ni inkuru ikomeje kugenda ibabaje abantu batari bake, aho tugiye kwerekeza mu karere ka Kirehe. Hagaragaye ubugambanyi ndetse n'ubugome budasanzwe, ni ibintu byiganjemo ubugome bwinshi cyane, aho muri kubona umugore wicaye hagati y'imirambo y'inka. Ni umugore ukomeje kugenda atrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, akora ibintu bitari byiza habe na gakeya, aho yagendaga mu muhanda akaba yakicaramo agatuma ingendo zihagarara muri rusange, haba ku bantu bambukiranya mu ntara cyangwa se bajya n'ahandi. Yaje kuba yakongera kuba yakora amarorerwa rero, ni hariya mu karere ka Kirehe, aho tuzi nko mu Gisaka, ahantu hakunze kwibanda abarozi benshi cyane. Muri rusange ni ahantu bita Ikibungwa, hagaragara abarozi benshi cyane bagiye banabica bigacika mu myaka yashize ahantu hitwa mu Gisaka, dore ko n'ubu ngubu iyo uvuze iryo zina buri umwe wese atangira gutitira aho yicaye akibaza ati ese ahantu haje kuba haba iki rero? Ni muri rusange rero muri kubona ku mashusho yanyu umugabo uri kurira, bikaba byacitse. Muri rusange tuzi ko abagabo bagira imitima ikomeye cyane, kuba umugabo uko yababara kose amarira yiwe atemba ajya mu nda, ariko nimba umugabo yifashe akarira amarira agasohoka hanze buri umwe wese akabibona, ni ibintu bibabaje cyane. Ni inka zigera ku 100 z'umugabo waje kuba yatera intambwe ngo agende mu gitondo cya kare ajye kuba yagaburira inka ze, arebe nuko zaramutse. Niko gutungurwa no gusanga zose ziryamye, yibaza nimba zose zaryamiye rimwe, ariko bikomeza kumuyobera. Byakomeje kumutangaza bitewe nuko yasanze ziryamye, ariko nibwo yaje kubura amaso ngo arebe neza, abona hagati yazo hicayemo umugore munini cyane. Niko kusuzuma ku nka ya mbere asanga yapfuye, indi ya kabiri nayo asanga yapfuye, n'iya gatatu n'iya kane, paka ageze ku ya jana asanga zose. Umugabo yikubise hasi ararira, ibigwi bibaye aratabaza. Abaturanyi bahageze basanga umugore yicaye hagati y'inka zapfuye. Niko kuhagera batangira gutanga amakuru ndetse no kuyashakisha, bibaza icyaba cyateye ibi bintu, ariko baracyashakisha ngo barebe ese uyu mugore ni muntu ki waje kuba yakora ibi bintu. Aya makuru ni amakuru akomeje kugenda atrendinga, uraza kuba wabisanga no ku zindi nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho nje nari ndi kukunyuraho muri makeya kugira ngo ube wamenya amakuru aramutse avugwa muri rusange.